Мына bir туганыбыз алыптыр, 160 миң болду деп жетелеп баратат. Бооз экен. Көргөзүп коелу достор. Сокулук мал базарынан. Бул жерде бир уй туайын деп турат мына. Муну караган адам жок. Канчасы туйт? Билбейсиз. 4-түнчү туут экен мына. Мынакей, тугандар, жакшы. Туайындап калдыр. Ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн Сокулук району, Чүй облусу Сокулук район Сокулук мал базарындабыз, достор. Күнгө 14-июнь 2025-жыл. Базар кичине мындай азыраак көрүнөт. Бүгүн ишемби күнгө, эртең дагы болот. Суббота, жекшемби күндөрү. Анда эместе колдон келишинче көргөзүп берели сиздерге. Сиздер каналды колдоп, тырс-тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Онда уйлардан баштап. Уйлар канчадан экен, байке? Кимдики? 130 сиздикиби? 130 миң дейт мынакей, эжемки экен. Бул канчанчысын тууган? Экинчисин туйт, Мына. Канча литр сүтү бар, эже? 12 азыр. 12 литр сүтү бар экен азыр. 4 ай боз. 4 ай бооз. Булчу бул? 110 сураттым. 110 сураттыр эжеке. Боозбу? Же саамбы? 4 ай боз. 4 ай бооз. Канчанчысына бооз мына? Экинчисинде боз. Экинчисин туйт экен. Канча баш бар сизде? 3-өө, Азыр. Монда көрсөтүп койлу. Бул саан экен, Канча литр берет? 20 литр берет азыр. 20 литр сүт берет экен мынакей. Аралыктары да алыс-алыс. Мондай болгон мүйүстүү уй экен. Канчанчысын тууду эже? 4 тууган. Номер айтып коесузбу? Онлайн балким 0559 0559 менен 40 45 45. Мына 3 баш уй, мынакей. Азыр Парада Алатоо дейт мынакей. Кайсы райондо болосуз базардан кийин мисалы? Кара Балта, Жайыл району, Чала берсеңиздер болот. Содоңузду берсин. Мына ушундай болду, баштадык туугандар. Алдыны карап. Канча экен? 105. Музоосу менен экен. Канчанчы музоосу? 4-түнчү музоосу экен мына. 105 дейт. Желини. Канча литр сүтү бар? 10-12 литр сүтү бар экен. Ургач экен, музоосу? Ургач экен, жакшы. Номер калтыразыңбы? Жок. Бакта да уй бар экен 2. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча сурап атасыз? 165. Боозбу, саамбы? Бооз 8 ай. Канчанчысына бооз? 3-үнчүсүнө бооз экен мына. Желиндерин көргөзүп коюлду. Артынан көргөзөлү туугандар мына. Бир туугандар көрүңүздөр. Шашпай айландырып көргөз деген бир туугандарга. Соода болду байке ушуга? Болот 145 берди. 145ке бербедиңиз, Бербей жатам. Булчу булуй. 130 дейт. Бул бооз экен. Канчанчысын туйт? 6-сын. 6-чысын туйт экен. Караңыздар, достор. Мынакей желиндеп коюп. Телефон калтырасызбы? Айтыңыз. 771 0771 25 03 70. Ошо номерлерге кайрылса болот туугандар. Чалы бересиздер. Анда кеттик достор, алдына карап. Мына туугандар 120 миң. Алыштын, Азыр саанды, Саан экен мына. 15 литр сүтү бар. Канчанчысын тууду байке? 5-чисин тууган, Канча баш бар сизде уй? Бирөө, Мына ушул. Либо мош сүт бар. Кайсы могу? Музоосу менен. Музоосу чоң болуп калып турго? Эркек музоосу менен, швиц дейт. Уш. Тургузуп көргөзүп коелу сиздерге. Анан баасын сурайлы. Бул мал да. Турбайт го? Кайсыны? Азыр. Алейкум ассалам. Жакшы. Канча экен эме? Кана, бала. Соода кылып атты, Соода кылып атты. Ана мону айта бериңиз. Келиңиз. Канчанчысын тууду бул? Бул 3-чү туут, Азыркы учурда саан 120 сурап атасыз. 112 болсо беребиз. 112 болсо бересиз. Канча литр сүт берет? Азыр 12. 12. Жоош уй, Жош, вот аябай жош. Жоош. Номер калтырып коюңуз. Калтырбай, бүгүн сатып беребиз. Ушул жерден элеби? Соода болуп атабы? Сода. Макул, рахмат. Соодаңыздарды берсин. Төйнөп калдым. Соода кылып атат туугандар. Көрсөтөлү. Желинди карагыңыздар, туугандар, достор. Мына. Сүткө издеген бир туугандар болсо, кандай байке? 70 миң. Баасы 250ке бербей атам.
70 sıra adam 250 verişti. He. Erkek torpağımından 3. tur. Qanchaga beresiz Sağır shunda? bir çaka geç bir çaka verin. Maşallah. Çenegen yüz çok. Qancha erta menen bir chaka, kechinde bir chaka beret ekan. Uydun kozuru deb atat bu yoqda. Şivis menen aloto aralaşıp etken. He, aytadi. 501 He. 64 64, 60, 70. 70. Erkek muzosu menen. Tugan, ne oldu? Bağısını aytib qo'yingchi. Satdingizmi buni? Çok satmadım. Ushuni qancha nima torpog'i menen? 200 bin gören. 200 mingga berasing, he? Torpog qanchanchisi? Birinchi yili torpog ekan, cho'ng bo'lib qolibdi mana erkak muzosi. 200 mingga beraman deydi. Mana turg'izib qo'y, turbay aytadi-da o'sha. Turg'izchi. Mana o'sha uy ekan, do'stlar. Birinchi yili tug'ut ekan. Tug'anlar mana. Shiz turdi-ku? Ha, mana aka, shiz torpog cho'ng'ayib qolibdi tug'anda. 200 ga. Nomeringni qaltir endi. 501 0501 48 48 09 09 59. 59 degan nomerlarni qayrilib, mana muzosi Shvits deydi. Qancha litr sut beradi muzondan sirtqari? 15 litr sut beradi ekan. 4 o'tang ishlaydimi? 4 o'tang ishlaydi ekan. Chalaverasizlar tug'anlar. Bu yerda o'ta qizil soda bo'lyapti. Qaysi uy soda bo'lyapti? Mana qarang, qo'ldan tortib qo'yingchi bir. Barbaraka bo'lyapti. Qaysi? Ketdi. Yok vermedi. Qaysiga? 20 var. Nega 20? 120 qaysidan? Mana uydi. Oho, 120 ga berib jatibdir. Do'stlar mana. Jelinda uy ekan. Ko'ringizlar. 120 mingga 120 mingga soda bo'ldi, berilmedi. Az esi qancha so'rayapsiz aka? 150. 150. Oy qanchaga berayin deb atasiz? Oy 140 bolsa bermez. 140. Ha, sodangizni bersin ham, chechilayin deb qoldi. Yaxshi, qana. Muzoli uy bor ekan, emizib turadi. Assalomu alaykum. Mana ki. Muzoli uy qandaysiz? Qancha so'rayapsiz? Bunu bayki He. 120 sonra. 120 ming so'rayapsiz. 5. torpaq. 5-chi torpog'i mana tub batorasini aytdi. 10 litr suti bor. Mana. Do'stlar, 10 litr suti bor. Bahsi? Bazı 120. Ha, 120 ming bahsi. Mana. Nomer qaltiringiz. 500 0500 47 47 55 88. 55 88. Dag'i bor bu uylar? Var da o. Qayerda? Buruşta turadi. Kelsa chalaverasizlar. Uylar bor. Tug'an, bag'alarni aytib qo'yingizchi uydan. Muzol uylarni. Qana? 40 sıra adamız oluyor. 140 he? Ikinci muzolsunun enesi qaysi? Bul. Buna 140 surat. Ya. İkinci muzolsu urg'achi ekan. 2 kun ele oldu tug'andan. Buna. Ha. Jelinlerini ko'rsatman artchaq. A bu uyga qancha suratasiz? 110 kemi var deydi buna. Bu cho'ng uy ekan, he? So'mmi? 10 litr suti var deydi. Mana uy yaxshi ekan, biroq jelinlari bunday ekan. Ko'ringizlar. Mana telefon qaltirsangiz bo'ladi. Aytınız. 507 0507 02 02 07 07 88. Ha, mana shunday do'stlar, chalaverasizlar. 123 qoldi deb birinchi tut. Mana 123 qoldi. Dölet. Mana tug'anlar, bu yerda o'ta cho'ng galstin bor ekan, tug'an. Hozir qanday sog'mi? Mana sut kanallarını ko'ringizlar, ha? Hozir sog'an emasku. Sog'an emas ekan. Baygan, bo'g'iz ekan-da. Qanchanchısini to'ydi tug'an? 6-chisini to'ydi. O'ta cho'ng ekan biroq. Bahsi qancha bo'lyapti? 150 ming so'rayapsizmi? Ha, yaxshi. Mana 150 ming. Nomer qaltirsang bo'ladi. Aytib qo'yar. 999 121 124. Mana aka, 999 121 124 ekan. Biroq cho'ng uy ekan. Bunda qancha litr sut bergan nemi? 20 litr bergan ekan. 6-chisida bo'g'iz ekan. Yaxshi, buni yerda da bor ekan. Bu uylar Saqaroyda. Bu yoqni esi o'xshaydi, muzolib. Mana galstin. Toza. Assalomu alaykum aka, siznikimi? Siznikimi esa esini bilmaysiz? Esi yo'q ekan aka. Do'stlar, Soquluq mol bozoridamiz. Layiklardan tirs urib ko'rib turingizlar. Mana bu yerda tekshiryapti, tug'anlar, bo'z emasnchi. Mana qarangizlar, bozorda. Tekshirilyapti-da. Ya. Oda. Biz tartavuzda. Mana ki. Aykemdagi ishni qilayotgan ekanda bu yerda. Yaxshi. Hozir bilinadi, bo'z emas. Mana 3 oy bo'z ekan. Bayka. Balası da 4 aylık meneki. Mana bayka. 2 uy zo'r ekan bro. Siz olyapsizmi? Kim olyapti? Ben körüyorum. Ko'ryapsiz. O'zbekistondan keldingiz.
Maşallah. Özbekistandan geldi. Bağları kança eken? Esi aytып koyыңызшы bağların. 270 250. 250 ming, 270 ming muzosu menen eкен. Mına muzosu çoğoyup kalıptı tuğanda. Mına Bayke. Nomer kaldırasызбы? Kaldıram. Aytыңыз. 708 0708 68 68 37 10. 37 10. Туғандар мына бұл жерде дағы уй бар екен, музолу, Музолу уй екен мына. Қаншанчы музолсу? 4-ші музолсу, Мына желіндері. 4 өтең іштейбі? 4 өтең. 15 литр sütü var екен, достар, мына. Айландырып та көрсетіп қойды, 15 литр sütü var екен. Бағызычы? 145 мing сом. Кеми бар. Музолсу ұрғачы бі? Ұрғачы музолсу мына. Көріңіздер, достар, туғандар мына. 201 cumалық 10 күндік мына. Музолса, мына тиши. Чоң, айбалт екен да. Мына музолсу. Номерін қалтырып қой. 507 0507 87 87 0252. Соқұлық мал базарынан туғандар. Егерде алам деген бір туғандар болса, чалып, доставкаларын қылып бере бересің, Базардан салы бересің де. Салы береді. Oldu. Мына, шундай. Мына туғандар бұл жерде 150 мing сомға, 150 ми? 150 мing сомға бірінші туыт момдай музосы еркек уй сатылады туғандар. Мына қараңыздар. Мына Соқұлық мал базарынан егерде кимде ким алам десе, мына чалып байланышсаңыздар болады. Мына желіндері бірінші ғана туыт екен, достар. Мына музосы еркек. Музосын көрсетіп қойын, мына. Номерін қалтырып қой. 0770 0770 130 130 616. 616. Мына доставкаларын қылып береді, машина толықтыра. Қайсыл жақтан болсын салып береді. Чалып байлансаңыздар болады. Бұл 20 литр сүт береді екен. 230 мing. Торпағы тарғыл екен, Еркек бі? Швиц. Ұрғатшы. Қанша литр береді дедіңіз? 20 литр береді екен мына. Қаншанчымыз осы? Екінші туыт. Телефон қалтырып қойыңыз. 075 075 14 64 65. 14 64 65. Мына ойын көрініш. Арт жағда. Қайсы районда боласыз? Соқұлықта. Мына. Қараңыздар. Жақсы. Саудаңыздарды берсін. Ала тұрған бір туғандар болса, бұйырып нәсіп қылсын сіздерге дағы. Ушындай. Туғандар, видеоны аяқтаймыз енді. Реклама үшін 0707 388 350 номерлеріне қайлысаңыздар болады. Туғандар, мына ушул жерде дағы бір уй тұрады, қара уй. Қаншанчы туыт? Бірінші де туыт бұ? 10 литр сүті бар екен мына. Музосы жоқ па азыр? 3 ay boğaz da. 3 ay боз. Музосы жоқ, қанша бағасы? 115. 115 дейді мына. 4 өтең іштейбі? 4 өтең іштейді екен, рабочий мына. Біркалары менен. Айтыңыз. 0707 54 70 55 деген номерлер. Петровкада екен. Чүй облысы, Беловодский, Москва районы. Я, бойы 1.30 дейді. Чалсаңыздар болады туғандар мына. Көріңіздер. Қана? Бірінші туыт, құнажын. Еркек музосы менен. 130 ming. 130 ming сом. Şvet paradasındağı. Швед парадасындағы бірінші туыт. 130 ming. Болушы 130. Номерді қалтырыңыз. Жайылы районы Қарабалтада екен. 709 94 94 91 91. Мына ушундай болгон. Доставка уйшытып берет екен. Любой жаққа. Музосын бұттарын көріңіздер. Жоғын екен. Чала бересіздер туғанда.